umuyobozi w'abasirikare bahiritse ubutegetsi muri Mali Assimi Goïta yatangaje ku mwanya wa perezida wa guverinoma y'inzibacyuho Bark Ndao wahoze ari minisitiri w'ingabo. Perezida mushya azayobora igihugu amezi 18 mbere yo gukoresha amatora azasubiza igihugu ku buyobozi bwa gisivili. Urubanza rwa perezida wakuwe ku butegetsi muri Sudani Omar al-Bashir ku birebana na kudeta ya gisirikare mu 1989 rwasubukuwe uyu munsi kuwa kabiri mu rukiko rw'Ikarito. Abantu babarirwa mu 150 muri Algeria batangiye icyumweru cyabo cya gatanu mu myigaragambyo mu murwa mukuru Alger basaba irekurwa ry'umunyamakuru Khaled Drarnik. Icyorezo cya virusi ya corona cyatumye hifashishwa cyane serivisi za banki kuri internet muri Nigeria, ahari umubare ntarengwa w'amadolari umuntu adashobora kubikuza. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Imelda Mambo atwara abantu ku igare i Beni mu burasirazuba bw'igihugu kuva umugabo witabye Imana hashize imyaka 10. Niwe mugore wenyine utwara abantu ku igare muri iyo ntara. Umutekano muke watumye abantu bahunga.